Karakory antsika jiaby. Amin'ny tranga mahazo tsy volagna ela za fa amin'ny tranga mahazo ny firenentsika Madagasikara sy ny zaka mandalo manjo nahazo ny tomboky vavy hajaigny ny donia tamin'ny fahaloasony zegny. De voalohany indrindra alohany de mankahery ny fianakaviany sy ny zanaka napetraka, olona mafantotra izy jiaby, naman'ny artista jiabijiaby zegny mankahery ireo ny vatantenako fa za mba hivôlagna zany ihany fa efa andohaliky ny ranom-bary mahakasika ny mahakasika ny firenentsika malagasy zany antitra tsara fa tsisy ny firaisan-kina amitsika malagasy, efa rango ela zay nisian'zegny fa tsy idirako laligny momba an'igny fa ny mampivôlagna za eto de izao: anareo artista, fantatra anareo fa mba mitady vôla amy fiaignanareo, amy tokantragnonareo fa tsy excusenareo zegny, tsy excusenareo imasony mety pombanareo, tsy excusenareo amin'ny faninanareo jiaby, tsy excusenareo ny zaka nataonareo igny, tsy excusenareo raha nataonareo igny. Fa zahay vahoaka, anareo kony tsy malaza, anareo koa tsisy zahay vahoaka, anareo kony tsy ahazo vôla, anareo koa tsisy anay vahoaka. Mba asiava fagnajagna le raha, asiava fagnajagna, hiady teny tsy raha hoe adin'olo tokana, tsy hoe adiny anareo miady ny vilagninareo fao anareo, fa ady hitambaran'ny Madagasikara, malagasy zay mipetraka a Madagasikara jiabijiaby. Mba miboaly amy confort-nareo anareo, mba hizaha marina ny compatriote-nareo mijaly. Za mivolagna aminareo, za mivolagna aminareo io, za io vignitry za, tezitry za, malahelo za amin'ny toetra ataonareo. Efa hita fa zaka jiaby tsy manjary ao Madagasikara ao. Ino ataonareo? Loso anareo magnano concert anareo nohony hoe comme excuse zegny anareo mila miaigny tsara, fa ny vahoaka zegny tsy mila miaigny tsara. Za mba hivôlagna zany ihany, hivôlagna za fôtony marary aminakahy nahazo ny donia. Mba agnisan'olo ny bercer za tam'za mbola hely izy. Nianty izy loso, vita ny adiny nataony fa iady ty tsy voatagnanareo koa ty. Tsy voatagnanareo na azovy anareo. Tsy ho voatagnanareo i raha ty. Satria fa maro vahoaka tonga saigny. So mihevitry, efa nasehony anareo zegny amin'igny fifidianana igny. Ny tahan'olo mpifidy zany, fa anareo mbola agnaraka ny kajikajiny ino ty manipulation ataonareo ao. Fa nasehony vahoaka igny. Fa za niafatra ty niafatra amin'ny artista jiaby. Izay nagnotrona ny propagandy zay nataony candidat vao niala, candidat teo aloha zany. Za tsy nagnarana fa hainy marobe zegny. Na isy hikapokapoka eto, na isy volagna za hoe anao karaha anao katata. Eto ahitatsika ny tegna izy, ny tegna tia tanindrazana. Eto ahitatsika izy. Fa za magnamiafatra aminareo za hiboycotter anareo za. Je vais vous boycotter. Ary tsy isy olo andeha amy concert anareo koa mandeha aty andafy aty. Zegny raha tadiavinareo io, zegny raha tadiavinareo, ampodinay aminareo.
fa magnamia angovinay magnamia vola anareo manandratra anareo magnamia asa anareo zao ny avalinareo anay zao ny avalinareo anay izay tsy mandry aligny mandeha amy concert anareo mitondra vola amiagna anareo zao ny avalinareo anay za tsy za tegna faly aho e tegna tsy faly raha misy malagasy tsendriky tonga saigny am'ty amy zava-mitranga am'zao fotoana zao ty mandrakizay tsy ho tonga saigny koa mandrakizay tsy ho tonga saigny koa tsy raha nataonareo igny vidinareo lafo igny zay tsy hagnano eritreritra aminareo fampiasainay intelligemment ny raha ataonay zay tsy raha forcenareo andeha izaha concert anareo zay tsy raha forcenareo disquenareo zay tsy raha forcenareo fa zay amy fonay madio mandeha amy concert anareo zay ty mafaka mitandregny hira hafa tsy raha hiranareo izy raiky azo tandrinesagna eran'izao tontolo zao sao nareo mihevitra hoe fa ho hiranareo fony azo tandrinesagna misy artiste malagasy magnano muzika tsara azo tandrinesagna tsara na vako-drazagna zegny na salegy zegny misy ny artiste tsy kombakomba aminareo fa nareo jeune ty jeune génération ty allo nareo boycottenay nareo tsisy olo azonareo aty andafy aty za fa nabrikinaka za mivolagna aminareo za fa misy ny anjara briky mba vitako hely ky zao ny avalinareo zao ny avalinao zahay aty avalinareo zahay aty nata io organisateur anareo tsy raha magnino tsy raha magnino anareo tsy ahazo olona aty iza mivolagna io za mba mitariky olo mandeha amy concert anareo maro ny olo fantako olo gasy olo mba mitogno olo mandeha amy concert anareo zegny ataova baibay tsy ho isy koa aminakà zegny za tsy hitondra volanakà ho anareo aleko aza za magnamia vola amiako anareo amiako ny vahoaka malagasy amiako ny vahoaka mahantra agny ambanivolo be agny anareo fa tsisy ilanareo vola tsisy za io tegna remonté mihitsy aho zaka ataoko zegny zalahy de anareo karaha ty ny ataonareo karakory anareo tsy misy empathie amin'ny sasany fa zay tianareo foana no ataonareo olo karakory anareo vahoaka 27 ou 28 millions d'habitants natakalonareo olo araiky volagniny eto zegny olo araiky vahoaka 27 millions natakalonareo olo araiky volagniny eto tsisy raha tsy anagnany aty tsisy raha tsy anagnany andafy aty naiza eto ambony tany misy hôtely tragno be fatiarigny avec service ino jiabijiaby fantapirenena zegny de ataova hoe niasa mafy izy nazahoany an'izay niasa mafy izy nanao an'izay nazahoany an'io arena marobe io nefa ny vahoakany mahantra ny vahoakany efa deuxième amy laharagna farany eto ambony tany amin'ny fahantragna tsy mbola mahatonga saigny anareo koa raha zegny miambigny ino anareo miambigny miami zegny tsy vita koa karaha io vahoaka tsy ho vita zegny afaka ataony eo zegny fa tsisy raha ho vitany zegny nareo ty madindery anareo sakarakory za mivolagna aminareo raha tsy tonga saigny amitao ry vahoaka malagasy de aza mitrehitrehiko koa fa zay fampenanay isôfigninay tegna mahamalahelo mivolagna zegny aminareo satria Madagasikara samiato tadipohitra anakà ty agny go agny levegnany
fa nareo zalama vraiment anareo boycottenay nareo tsy azo olo nareo aty olo vendrana andeha izaha nareo agny olo tsy mahay magnano la part des choses olo tia amusement zegny no azonareo agny fa tsy olo mahay ny atao hoe la part des choses. Il y a des choses essentielles, il y a des choses non essentielles. Azonareo zegny zay mandeha io magnanto anareo lefaka zay io lefaka zay magnamia vola anareo io lefaka zay mitondra olo mitogno olo mba hizaha concernareo tsy raha hoe zay aty tsy mahita concert malagasy ke ho faty zay aty zay tsy ho faty zegny maro ny concert azo zahanay eo ary Snoop Dogg Eminem star jiaby io azonay zahagna izy aty mataonareo tsisy star sa anareo zaraiky ny star zahan'olo amty agny zahako anareo azo olo marobe zegny zahako anareo azo olo marobe zegny na muzika itsinjaha ao tsy hainy vazaha ka anareo mihevitry ke ny vazaha ny vazaha manambady gasy mitondra vazaha agny fa tsy vazaha eran'ny Paris ity na ny fisianareo tsy haindreo koa tsy zay ataova agnatin'ny sofiny nareo artiste nandeha namita bahoaka nandeha namaritry tandrazana io koa tsisy anay vazaha zegny tsy midriky amin'ny concert ataonareo tapahako tondronakaty koa tsy marigny zegny anareo zala magnadraba olo mihitsy tegna magnadraba olo zahay magnamia voninahitra anareo manondrotra anareo amin'ny talentanareo marigny zakany volagniny Freddy de Majunga taminaka zay so ataonareo tsy mikoragna zay sakavy ny alako tsy kelikely ozy izy ny artiste malagasy fa tegna tsisy fitiavantegna tsy misy reconnaissance zegny aby raha volagniny icône bentsika igny nampalaza ny mitondra laza ho an'ny firenena satria izy teratany malagasy na de hoe misy ny fiaviana avy agny Pologne malagasy izy nitondra traikefa ho an'ny tanora avy afara tato nefa tsy asianareo dikany tsy regny aby ny agnarany agnatin'ny muzika ataonareo nefa izy ao ambadika ao izy mitendry gitara anany kiny atao tsy eo agnarany tsy asiagna lazany mihitsy igny monsieur igny za magnaja izy noho ny fitandroan'ny traikefa malagasy amin'ny hira nataony aty taty ivelany nampalaza be azy izy mikoragna aminaka tsy ndraindraiky izy mitafikoragna momba ny artiste malagasy fitiavantegnany be indrindra ny sasany zegny maka de tegna magnadraba olo magnadraba vahoaka malagasy za tsy anonony agnarany eto zafady monsieur Freddy de Majunga ajaigny nanonony agnaranao za fa tiako mba haindreo anao mba tiako koa anao mba isongadigna amin'ny maha malagasy ny entinao olo karahandregny ny anaka ajaiko satria misy ny reconnaissance-ny amin'ny zakany
Ny sasan'izay baka tegna tsisy fieverana, tsy haiko na andeha aiza ny saigny na andeha aiza ny saigny. Io olo magnamia vola anareo agny a Madagasikara anareo magnano concert io kony. Mandeha izy magnamia voninahitsy anareo, mandeha izy mandroborobo anareo. Na agny ambanivolo be agny na faly izy fiera zany izy, fiera zareo zany managna anareo. Ary zareo mandeha agny io, mandeha mizaha concert anareo io, andesiny an-tagnam-polo i vôlany. I vola andeha idirany amin'ny concert ataonareo. Ka moa ve koa amaly zegny amin'ny vahoaka anareo noho ny fahatsapanareo fa tegna fadiranovana ny vahoaka. Raha magnano an'zegny miala anareo amy katikaty be nareo igny, vola mameno gony, tsipitsipy karaha igny. Na tsipiny vahoaka ma i vola io namena anareo sa natao akory? Izy miditry vavahady, misy guichet, atolotry vola an-tagnam-polo. Za mireveiller ny sainareo. Tsipiny zareo amy tany izy, tiens karaha magnamboa olo. Anareo tsy manjary. Fa losany devoly ny sainareo. Noho ity, ny vola. Nampidirinareo amy saigny zanaka malagasy jiaby ny vola. Tsisy raha hafa fa tsika ho vola. Mataka zanaka malagasy ary mitretra aty andafy aty na fantany na tsy fantany olona manjary mamoa fady. Magnano raha mamoa fady. Noho tsy anabavinareo angambany. Tsy reninareo angambany ny mpagnano zegny. Ka tsy ahoanareo na mamparary foana akazy. Mahita ny malagasy karaha za, latsaka ambany fa za baka tsy managna fahefana. Za tsy managna fahefana, za mba civil, mitady ny raha hoaniko koa za. Fa za tsary namono famonoan'olo amkolaka ataonareo. Satria anareo hainareo tsara ny zavatra misy. Anareo tongava saigny anareo. Zay mahatsapa voatifitra am'ty volagna ataoko ty, tongava saigny. Fa tany ty koa ny zalahy. Boribory izy ty. Kodiaran-tsarety ty fiaignana ty. Meky ambony meky ambany. Ary tsarovinareo. Losony ny donia igny. Iafaratsika jiaby. Agnatin'ny 4 planches. Agnaty 4 planches. Na inona anagnanareo, na inona azonareo am'ty tany ty, na volamena firy kilao azonareo am'ty tany ty, idoko eto raha zegny. Tonga teto ambony tany anareo nibongony karaha za, koa loso anareo, mibongony koa anareo, fa olo fo magnamia lamba anareo. Karaha ny atsika voateraka olo nagnisy lamba. Karaha zegny koa, karaha nahatongavatsika teto igny koa tsika koa loso. Ka mba mieritsereta anareo. Fotoana ny fieritseretana zao. Fa azatakalo ty vola ty anie. Igny ny pouvoiran'ny devoly. Vola ny pouvoiran'ny demony. Fahitako anareo tafijoboko ao aby jiaby. Satria tia pouvoir. Ino nankalany devoly an'Andriamanitra. Satria tsy riritra izy amin'ny pouvoirany Zagnahary zay tsy ho azony akory. Nareo mandinia anareo. Fa maro koa zay efa magnano efa izay, efa iboycottenareo ny raha ataonay. On va rentrer dans vos jeux à vous. On va plus s'abonner à votre musique, on s'en fout de ça. Quand même s'il n'y a pas de musique, on vit. On va vous boycotter et ça va vous faire mal. Moi, je vous le dis, ça va vous faire mal. Ce que vous avez fait là, nous ne pardonnons pas. Il y a limite les choses. Il y a des limites des choses.
Je suis désolé, il y a les limites des choses à ne pas dépasser. Tonga avy aty anareo ahitanareo izy. Tonga avy aty magnano concert anareo amin'ny nouvel an ony fa tsisy olo azonareo. Za agnisan'ny voalohany tsy andeha amin'ny concert anareo. Tsy aleoko tanàko vôlako de za mitady malagasy agny Madagasikara agny mba hotolorako vôla. Vôla tokony amiako anareo, amiako zareo, mafaly andreo zegny. Aja be azoko am'zegny azakade. Aja tegna aja mihitsy ny azoko am'zegny. Fa aminareo, vous ne méritez pas. Vous ne le méritez pas. Ho an'izay malagasy rehetra ty andafy aty mahita an'ty vidéo ty, aleo tsika mba hirahina. Andeo ampoditsika amindreo ny bâton na balabalaninjareo amitsika. Aleo ampoditsika amindreo. Za manomboko za zao, manomboko agnano zegny za. Za tsy matahotra anareo za. Zay mahita ty vidéo ty, za tegna monté mihitsy aho hoe tsy hoe ny manjoa ny nahazo ny donia. Oui, en quelque part, oui, quelque sorte, oui. Satria teo ny nahitagna ny tegna hoe tsy firaisan-kina anareo samby artiste, mpagnanatra, mpitondra leçon ho an'ny tsaiky avy afara. Zegny anie ny asanareo e. Sa hirahirainareo fahatany hiranareo io de tsy mba misy message alefa ho an'ny tsaiky avy afara. Zegny ny fahaizako ny la musique. Misy anatra atao ao, karaha ny hiran'iry Tianjama, hiran'olo zareo jiaby, Emile Clément jiaby. Misy anatra atao. Fa nareo ngamba faly mitsinjaka foagna, tsy hainareo aby raha hitsinjahanareo. Nareo ahita ho za. Eto za izy. Ampodinay aminareo raha jiaby nataonareo any voka 27 millions d'habitants là-bas. On n'est peut-être pas beaucoup ici. Ampodinay aminareo zegny. Ampodinay Soamantsara, bien fait comme il fait. Ah oui. Ho anareo zay malagasy mipetraky eto andafy. Za magnentana anareo za mba boycotter ny artiste zay niando nanoagna lay fitondrana nivoaka tamin'ny 2023 ty. Za magnentana anareo za fa tsy rariny koa, efa sangy mihoatra ny loha, misy ny limity azo tolereny. Za tsy nivolagna hoe andeotsika hifamono fa ataotsika intelligemment le raha. Aza abonné amin'ny chaîne-andreo, aza télécharger musique-ndreo, aza télécharger musique hafa malagasy raha ohatra ny tianareo, fa le olona mihitsy ny tegna vizentsika. Za fa manomboky za zao, je m'en fous. Tsy raha havako mankaty anazy, zareo tsara tsy mankaty anazy, je m'en fous. Comme un Africain il a dit, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je m'en fous de toi. Karaha zegny koa le raha. Samy magnano jijinazy. Za magnentana anareo malagasy, koa mbola tianareo tsy ho rava ny fihavanagna malagasy, mba magnentana anareo za mba boycotter ny artiste ho za tsy milaza reo tous les artistes à Madagascar, fa reo artiste nivarotra ny fanahinjareo amin'ny demony, amin'ny devoly zany. Reo no boycottentsika. Atsika mila mirahina. Aza misy mandeha amin'ny concert-njareo. Atsika foana mamelogno andreo io fa tsy zovy. Atsika no mamelogno andreo, karaha i président Vilomembahoaka koa.
atsikany avy amintsikany mampalaza ny artista malagasy fa ny artista malagasy zegny tsy raha hainy vazaha zegny raha tsy avy amintsikany mampafantatra zegny muzika zegny amin'ny vazaha. Anareo za mety rebribendreo amin'ny resaka publicité azareo koa ny mahazo vola ny ary a Madagasikara ary agny tsisy agny tsy manambola ny malagasy agny azareo amiagna plus de 400 000 € isaky ny concert aty amy vidim-pidirana mandeha 50 €, parfois mandeha 39 €, parfois mandeha 40 €. Amizegny plus de 4000 personnes qui rentrent dans leur soirée. Olo tsy mandeha bojo amizegny koa mbola ao ny boisson, mbola ao ny tsakitsaky, mbola ao ny raha jiaby zegny raha gratuit amty agny fa vidigna aby raha zegny efa contribution anay aty avy aty zegny zay ataonareo tsy magnano aminareo agny io tsy magnano amy vahoaka malagasy io efa contribution anay fa zareo tsy mafantatra ny anareo agny efa contribution anay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny artista. Izy moa ataonareo karakory izy anareo mila zay mitondra vola amin'ny malety zany de izarazaraigna amin'ny vahoaka malagasy hoe magnano efa izy igny zay koa mandeha concert anareo efa misy participation hely ataonay amin'ny vahoaka malagasy fa anareo tendan-kanina loatra reo olona égoïste mahazo vola be nareo tany omboanareo amty andafy ty agny tragnonareo ataonareo mijoalajoala tomobile atao misy fito agnatin'ny tragnonareo ao nefa tsy tsapanareo fa marikitry nareo misy olo tsy mihina misy olo tsy misotro rano madio misy olo mandry amy tany la eo no maha-olombelogno ny fahatsapanao raha jiaby zegny no maha-olombelogno anao koa tsisy an'zegny anao efa tsy olombelogno koa anao fa biby anao na ny biby aza mifagnampy entre eux biby aza intelligent raha misy raiky tsy haiko mbola tsy expérience hitanareo ngamba zegny afangafangaroko le raha mba ahafahanareo mandiniky tsara ndraiky andra za nandeha nisy ino ma biby tsy haiko zegny lalambodiana ino zegny voakogno ny tomobily tsipatsipaka ambadiky ary mbola navy namany nisy efatra namany niodikodigna aminany mitsipatsipaka io hainareo ny leçon tiany ambarigny amizegny tiagnavotry izy fa tsy afaka les autres fa ny présence ny jusqu'à la dernier souffle ny namandreo efa présence vraiment incroyable cette expérience na za tamizegny nahinan-kinagna za kaiky biby ty karaha ty taony fa atsika olombelogno surtout amty génération ty génération bling bling tsy miasa tsy vola tsisy raha haindreo koa tsy vola efa very ny maha-olombelogno fa zegny koragna partageo ny vidéo fa io artiste zay nagnampy any hitanareo izy agnanaovako pétition anareo agnanaovako pétition na boycottage aty anareo tsy mahazo vola ty mandehana États-Unis agny mandehana mandehana amy tany omboanareo agny fa ohatry zay ny tianareo raha ty tokony ho tonga amizao zaka misy zao koa anareo nidoko tsara anareo
fa narony miaraka mandetiky vahoaka sy ny tanindrazana agny amy farany tegna ankady agny taonareo fa Madagasikara io nareo zaraiky zy tsy raha nareo zaraiky zy tsy hoe zay mipetraka andafy adika tsy efa tsy anay koa i Madagasikara io malagasy raza baba re fa ty filana ravinahitra ty karaha olo jiaby mandeha io za tsy nanona agnarana artista hafa fa zay matsapa izy mieritreritry zay izy fa bonne soirée nareo jiaby mankasitraka